بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عبد الحمد وآله وصحبه عدالة الصحب والحمد لله في البدء والتنادي اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على سيدنا محمد خير الورى سجيا واغفر لنا يا ذا العلا في هذه الليلة وفي كل ليلة اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على سيدنا محمد خير الورى سنيا واغفر لنا يا ذا العلا في هذه الليلة وفي كل ليلة اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على سيدنا محمد خير الورى سجيا واغفر لنا يا ذا العلا في هذه الليلة وفي كل ليلة. Inilah makam Habib Muhammad Ali. Gobah Habib Muhammad bin Ahmad Al-Atas. Masjid Ba'alawi Aceh, Desa Pucuk Alur 2, Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur, Nanggro Aceh Darussalam.
Selamat datang di Masjid Ba'alawi Aceh. Ini adalah Masjid Ba'alawi yang kelima di dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, peresmian Masjid Ba'alawi dibangun di Desa Pucuk Alu 2, Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur, yang merupakan masjid kelima di dunia, tanggal Ahad 4 Januari akhir 2024 Hijriah, Minggu 17 Januari 2021, diremisikan oleh Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Atas, pendiri Masjid Ba'alawi.
Selamat datang di Masjid Ba'alawi Aceh, di Desa Putu Aludewa, Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur. Ini adalah Masjid Ba'alawi yang kelima di dunia. Letaknya di Kecamatan Simpang Ulim, Desa Putu Aludewa, Kabupaten Aceh Timur, Nanggro Aceh Darussalam. Kurang lebih 100 meter dari Jalan Raya Banda Aceh Medan. Inilah komplek Masjid Ba'alawi Aceh. Letaknya di Desa Putu Aludewa, Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur. Selamat datang di Masjid Ba'alawi Aceh. Desa Putu Aludewa, Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur, Nanggro Aceh Darussalam. Nah, ini adalah Masjid Ba'alawi nomor 5 di dunia. Didirikan oleh Al-Habib Muhammad bin Ahmad Alatas pada tanggal 17 Januari 2021. Azan Aisyah untuk Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur. Azan Aisyah di Masjid Ba'alawi Aceh Timur. Allah. Satu dah belum, kita tahu.
أشهد أن محمدا Azan Isya di Masjid Ba'alawi Simpang Ulim. Azan Isya untuk Kecamatan Simpang Ulim, Aceh Timur. Di Masjid Ba'alawi, Desa Putih Alu 2, Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur, Nanggro Aceh Darussalam. Selamat datang di Masjid Ba'alawi Aceh. Masjid Ba'alawi nomor 5 di dunia. Di Desa Putih Alu 2, Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur, Nanggro Aceh Darussalam. Masjid Ba'alawi Aceh. Masjid Ba'alawi nomor 5 di dunia, di Desa Putih Alu 2, Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur. Yang ini arun tu, dibuka tu. Dah. Menjelang salat Isya di Masjid Ba'alawi, Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur. Mininya. Lo foto. Inilah Masjid Ba'alawi nomor 5 di dunia, yang terletak di Desa Putih Alu 2, Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur, Nanggro Aceh Darussalam. Masjid Ba'alawi yang didirikan oleh Habib Muhammad bin Ahmad Alatas.
Masjid Ba'alawi Aceh Timur. Masjid Ba'alawi nomor 5 di dunia yang terletak di Desa Putuk Alu 2, Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur. Menjelang salat Isya di Masjid Ba'alawi Aceh Timur. Baik. Beneran. MKI. Masjid Ba'alawi Aceh. Masjid Ba'alawi nomor 5 di dunia. Masjid Ba'alawi nomor 5 di dunia. Teruskan dan merepatkan sholat Rabbi a'udzuka min hamazati syaitan. Salli qawlan ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Belum narumkan yang semaya. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا
فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. Habib Muhammad bin Ahmad Alatas. الله أكبر. الله أكبر. Gubah Masjid Al-Alawi. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر.